زيافة مأجور باش اشياء اضافيه نفس الشباب الرابط مالوابا وقتكو ما نواكر بقول ان اشياء ملا ارمان جامعه مصر نوا ملا تشيب بشون هبن نوا ملا تشيب بشي هبن نوا ملا تشيب سكريك هبن امين بروسبيه غورا نبتني روسبيه غورا بدسو بدرسي هب بشاو بكه الدنيا دا انت شي باش براتيه الدنيا دا انت شي باش حوالتيه بركه چقا مال امرو هبه چقا تحصیل امرو هبه چقا ببین رتبه امرو هبه دیساجی مرو حوجه مالباتا هویه مرو حوجه عقوبتیه مرو حوجه براتیه شبونی و مالا و زعب آوا ام وکه کومال ام حرمتا خوش ورا پیشکش کن ام سری من خارشی و پیله چما پیله و اف بزگرگا پیجو دو سالی و هر تجدا کوشکی هر تجدا طرف بگو براش دیگه و نوامه و پی حسا هونه چو و پی نفسا هونه چو و پی ببیجن نباشی نچو ون باشی را و خسا پیشیا هو دا ام دستی هفته و سرمه بلنده اف کدا کومالیه اف کدا روسپیه می موقع اف کدا ویه بسایا و چیویه مالا و آوا دنیا جی گرم از آب وقتی و ندینم أنا يتكلم دائم كتير وقائم ديارتي تو حس كرنا ما ومحبتها ما حتى قيامتي تدوام ديارتي تو تشتينا باشي ند الدنيا ند الآخرة تنيني بيشي ما تو الدنيا يجي تشي تشتي قنج باشا بتو كي نصيب ما لآخرة يجي تو قنج باشي بكي نصيب ما ويا ربي تمش عذاب جهنم محافظك وانت بسر سر شعراهاتين صح سر خريبة ودايت على حسكرنا ومحبتها وكدائم إن شاء الله انت بغيرات نسر شعراها مركز بلاجي غوروني مركز جي غوروني حاج احمد الرازي جي غوروني عينها كيلا قبرها ولا ما يكون دسي ما قبرها هنا باش برا هذه دسي Tımok ailesine mensup olan iki ailemiz arasında 50 yıllık yıllara dayanan bir husmet nedeniyle biz dernek ve ailemizin ileri gelenlerle beraber
bir araya gelerek bir öldürme olayından kaynaklı var olan bir düşmanlığı, hüsmeti ortadan kaldırdık. Ailelerimizden olan Öztekin ailesi, Mala Külük dediğimiz, yine diğer taraftan Mala, Musto, soy isimleri Alsangiran olan iki aile arasındaki yaşanan bu hüsmeti dernek ve ileri gelenlerimizle bir araya gelerek biz bu hüsmeti ortadan kaldırdık. Aileleri barıştırdık. Aileler bir araya geldiler. Bundan sonra her alanda, hayatın her alanında beraber olacaklar, beraber bir arada olacaklar ve her alanda da el ele verip normal hayatlarını sürdürecekler. Çok memnunuz, son derece sevinçliyiz. Bundan sonra bu tür olaylar yaşamamız için elimizden geleni yapacağız.